osjećam se potpuno slobodno da kažem šta god mislim i ne znam šta bi bilo važnije da kažem i šta bi bilo slobodnije od toga da, recimo, uopšte nisam zadovoljna kako mi se osušila kosa jutros, da ovaj lak je mogao da bude i neki crveniji, a ako Žarko možda ima nešto što mu se čini da je slobodnije i važnije, evo nek izvoli. Evropa je na kraju ona lekcija koju mi sami učimo zbog sebe i za sebe, ali i koju nam niko drugi neće držati i neće nas na silu učiti nečemu što je pogrešno, niti će nas kažnjavati, a naročito ne oni koji su tako daleko od toga da ikada tu lekciju nauče. Hrvatska je blokirala pregovore za otvaranje jednog poglavlja, a onda je naš premijer do neba uzdigao Hrvatsku, rekavši kako, eto, požalivši se kako on u svom Calimero stilu inače radi, svojoj budućoj vernoj glasačkoj mašineriji, kako, eto, Angela Merkel je zvala Hrvatsku, oni nisu popustili, Biden je zvao Hrvatsku, oni nisu popustili i bolja reklama za Hrvatsku odavno nije izrečena od te koje je izrekao Aleksandar Vučić, čiji su prijatelji svi postojeći i nepostojeći državnici na svetu. Onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričat ćemo se i poslat ćemo hrvatske proizvode. Svaki put kad ludilo na takav način zavlada, kada su sporne čak i čokolade koje deca jedu, budite sigurni da se tada rađa fašizam ili se razvija ukoliko je već rođen. Ako ne možete da radite, ako vidite da je nemoguća atmosfera u društvu, uvijek je bolje da idete na izbore. Ja moram da kažem da bi to bilo, ukoliko bi se ponovo uz predsjedničke izbore organizovali parlamentarni izbori, to bi značilo da za 5 godina imamo 4. parlamentarne izbore ili za 3 godine 3. parlamentarne izbore. Ja mislim da je to apsolutno nenormalno i ukoliko neko gaji iluziju da će ponovnom organizacijom izbora izbaciti postojeću malobrojnu opoziciju iz parlamenta, jer im čak i oni smetaju, mislim da je to jedna velika, opasna i strašna iluzija i da tom ludilu jednostavno treba stati na kraj. Jesi ti muzičar ili nisi muzičar? Jesam muzičar. Ne, nisam muzičar. Ne, nego sam išao tetke da odnesem lek. Jesi li jedno ili si drugo? Pa čekajte, jesi li, što se drugog pitanja tiče, jesi ti bio redovan vojnik, običan vojnik? Gde god da si služio, znamo da si bio razmažen vojnik, pa si morao da ideš kod Tadića svaki dan. Kako običan redov mogao da dobije takvu informaciju pre načelnika Generalštaba? Ukoliko se pojave još 3 opoziciona kandidata na izborima, imamo veliku šansu da Aleksandar Vučić preko svojih tabloida razreši misteriju ubistava Johna Kennedy, Olofa Palmea i Indire Gandhi. Tako da je to možda sjajna vest, jer umjesto predsjednika vlade imamo Sherlocka Holmesa. Odjednom se svi kreću da se bave nečim što je bilo pre 12 godina, što je trebalo rasvetliti i što je neoprostivo, što nijedna prethodna vlast do sada nije rasvetlila, to je ubistvo ta 2 momka u Topčideru i strašno je što se sve, pa čak i najveće tragedije politizuju i od njih pravi farsa u političke svrhe. Naravno, mi imamo premijera koji diriguje da se upravo takve stvari rade u javnosti i da se stvara ta zla krv, da se ljudi na taj način blate, ali imamo i jedno za sada pasivno ćutanje javnosti za koje nisam sigurno da na izborima, kada se suočiš s onim listićem, neće prerasti u jedan veliki gnev, jedan veliki otpor i jedno veliko ne toj vrsti ludosti. Meni je fascinantno da jedna zgrada koja se gradi u Beogradu ima toliku reklamu kao da se gradi na Jupiteru. To je jedna zgrada Beograda na vodi. Mi maltene imamo prenos uživo gradnje jedne zgrade i često se pitam da je Josip Broz Tito to radio za vreme izgradnje Novog Beograda, koliko televizija i koliko minuta i koliko miliona minuta bi trebalo izreklamirati sve te građevine koje imamo na Novom Beogradu. Imali smo
i priču kada je u pitanju Beograd na vodi, da smo ovih dana videli oglas u novinama da se prodaju stanovi u toj jednoj zgradi koja će biti izgrađena u Beogradu na vodi, mada je pre 2 godine premijer pompezno objavio da će u predprodaji biti prodato između 2 i 3 hiljade stanova, pa me sada kao građanina interesuje kako se prodaju ponovo, oglašava se prodaja stanova za ono što je u predprodaji prodato u količini od 2 do 3 hiljade stanova. Meni je drago da je Zaštitnik građana Saša Janković u jednom intervjuu rekao da Srbija neće postati zemlja fantomki i straha. Ja još uvek verujem da postoje ljudi koji neće dozvoliti da ova zemlja postane zemlja u kojoj se jedno priča i da ostane zapravo zemlja u kojoj se jedno priča, drugo radi, u kojoj se strah seje svakodnevno.